ngeke ukuthola ukuphumula sengathi uzophumula usufile wena lapha emhlabeni ngeke ukuthola ukuphumula ngoba inhliziyo enesono ayikuthola ukuphumula emhlabeni ngithi inhliziyo enecala ayikuthola ukuphumula emhlabeni ngoba inhliziyo enemfihlo ayikuthola ukuphumula emhlabeni sengathi uzophumula usufile wena lapha emhlabeni ngeke ukuthola ukuphumula awumadoda sengathi uzophumula usufile wena lapha emhlabeni ngeke ukuthola ukuphumula ungididinga umuntu omdala umtshele wena owakwenzayo isikhathi sisafika ungididinga umuntu omdala umtshele wena owakwenzayo isikhathi sisafika umuntu omdala ukhulume wena wabonayo isikhathi sisa ngoba manje ngiyabona mina kubi izinto azilungi kuvuka basemathuneni angithi ngiyabona mina kubi izinto azilungi kuvuka basemathuneni angithi ngiyawubamba umoya kubi izinto azilungi kukhala basemathuneni udinga umuntu omdala ukhulume wena owakwenzayo isikhathi sisafika awuzeke inhliziyo enesono ayikuthola ukuphumula emhlabeni madoda
izingane zabantu ababulalayo ucela uxolo. Ufuna izingane zabantu ababulalayo ucela uxolo. Wathi uzothi ufike ezulwini uNkulunkulu akuse ngawo lamacala. Wathi uzothi ufike ezulwini uNkulunkulu akuse ngawo lamacala. Mangithi ngiyabona mina kubi izinto asilungi kuvuka abasemathuneni. Mangithi ngiyabona mina kubi izinto asilungi kuvuka abasemathuneni. Mangithi ngiyawubamba umoya kubi izinto asilungi kukhala abasemathuneni. Wafuna izingane zabantu ababulalayo ucela uxolo. Awungeke usuthole ukuphumula wena. Idonsa ngamajongosi madoda emva naphambili. Kali, the senior man. Oh yes. Oh yes. Sengathi uzophumula usufile wena lapha emhlabeni ngeke ukuthola ukuphumula. Sengathi uzophumula usufile wena ngoba emhlabeni ngeke ukuthola ukuphumula. Sengathi uzophumula usufile wena lapha emhlabeni